The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlai than ha Vaupi ni riat Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiangi achang mi kan chimning mi thong cheu khat na chu ram thau khua ra rialin a mi na chu ralan rial nak asaw chang ruanga edin ti rol an har ngai chang mindat le yoram ria ssc ra kap ni april ni sari zana khan vanlong in bom veithum athak Nigeria ram khote pakhat umogidia minung somnga leng abu in tha antong Kalein hakaleya arakai mi ssc ra kap na ruanga ral asial mi ram thau khua mi na chu edin ti rol an har ngai chang tia thai ase in khang piak atong ve mi ram thau khua mi pakhat ni chun ssc ra kap hakalei an rakai ruanga ral kan rial nak zar ni leng asi chang ral kan rial liawa kani ken mi ai ok tilerol ni akam dei ti lo lowa a mi ti rol kan laki kani cheu baw cheu na tia the chimpo sa achim ral kan rial nak hi zar ni leng ni hlei sari ating change tilerol kani ken mi zong ni akam dei ti lo ini vatlun le ai ok walak ding zonga ral kap an umri cha a kalngam asilo kan ngei mi tilerol chu kani rom chion na e chuti te chun kan thu dir ko na tia achim chap ral rial bom chan tu le zong ne atu tianga an kan bom mi chu a umri lo ram thau ko kiang kapa ssc ral kap an umri ruanga umkal chu a har ngai ri tia tual chung mi pakhat ni achim ve april ni riat jingle sui milam hlei khat le cheu tianga ssc ra kap na chu ram thau kholon strawberry dum an phani chinral kap ni lam suangin an ka na tu jing zonga hakha sambun ssc ra kap ni miak pi in ka an bom na e tlangzar kholu le tlanga miak pi kuan atla tia thei ase chinram kul mindat le magweram then yoram ri a ssc ra kap wanlong ni april ni sari zan sui milam hlei khat le cheu songa khan vaikhat zan sui milam hlei ni le minit panga a vaikhat le hlei ni le minit hlei ni a vaikhat ti in bom vaithum athak tia thei ase vanlong bom thak naka athi mi le alhiam mi an umle umlo fiang in thei asiri lo april ni sari jinglein chinram kul le magweram ri mun pakhata ka daunak azwal ngai tia cdf mindat ni chathan an chua ssc ra kap na chu cdf mindat le yo pdf tangti phun hani an ka na e mindat sambun khala ya zanhi samsari pali battalion ssc ra kap ni miak pi in khotali an ka tia thei ase ka daunak azwal ngai ruanga abu in loading le puaiti ban tuk tuari loading in cdf mindat ne mizapi sinra rin pek nak le thaitar nak antua alwan chia march ni somthum lewa ssc vanlong bom thak ruanga thilo nak atong mi le liam tur mi khwa fo khwa min ha chu gospel ministry international ne avaini nak anwave than na tia thei ase khwa fo khwa ngai chet nak atwar min ha chu gospel ministry international ne avaini naka bom nak an pek than na tia thei ase thilo nak atong mi chung khan ha si se liam tur min ha le coaching chana ral asial min ha chu gospel ministry international shoi tu reverend dr du sang siama van borsung roji ngun hlei chuai le thongboi na ni avaini nak watlong in bom nak zai maza zong an pek na tia thei ase thilo nak atong mi chung khan ha sina chet singa cheo liam tur min ha sina chet sing ni cheo ral rialin coaching chana ador min ha sina chet sing khat cheo kho boy sina chet sing li ti in bom nak an pek na e thil dang dang bom mi te te he chun chet sing kwa rong an pek chan na tia thei ase gospel ministry international ne khwa fo khwa har tong min ha chu alwan chia april ni khat lewa khan avai khat nak bom nak an rak pek chan chang na tia thei ase sagairam then homelin khwa in ssc ra kap uk du lo nak langtar naka suai tu arak simi chowin sentalin tualchung mi pakwa chu ssc bachai jungni kumtam ngai chiao thongthlak dingin bia an khia pyak na tia thei ase april ni saria homelin peng bachai jungni chowin sen chu section zapanga le section somnga in kumhlei khatle tharuk seiwe yan chu kumhlei thum thattun u chu kumsha ong hin kumsha natnan kumnga
ong ko min kumsha nuai ong kumsha phiutet tin kumnga le ong min un ha chu kumthum thong thak dingin SSC bechei zungne bia an khia pyak na tia thei ase thongni kolani August ni khata homlin khuami SSC rakap uk du lo nak lang tar naka shwaitu asimi chowin sen chu Mandalay si ina izautar dingin arak kalliawa SSC rakap ni anrak klai tia thei ase tanin tari ramthen dawe pengkom yephu peng hlacho sanga motorcycle achit mi papa khat chu April ni ruk Zaanlei Thawngchimnak pali le cheu ronga SSC rakap ni andir tere mi pa chu azam ronga methal jun shat lukin anka I anun nak aliam tia zadi khuami hnani anchim SSC rakap ni anka mi pa chu akeng atai le akeya methal kwan ni akheni si ina SSC rakap ni ankalpina in Thawngchimnak pariat ronga anun nak aliam tia zadi khuami pakhat ni achim tha atong mi pa he amin ongko kumkule kumsari ase zadi khuami asi tia thei ase phusoti pakhat ni zadi khua PDF an lut ti in SSC rakap chu thong athan na ruanga moto pathum he SSC rakap somnga rong chu zadi khua an lute khuamin ha chu cheklat nak an tu an ha tia thei ase chuban tuk thiamin tanin tari peng motung khoponga papan hi cycle achit min ha chu April ni saria khan SSC rakap ni an ka na ruanga pakhat anun nak aliami pakhat chu an plai tia thei ase Mandalay ramchen chongta peng NLD zung chu palik ni April ni sari Zaanlei ya khan an sho tia chongta peng NLD party chimpuan nak nol ngei tu zo 20 achim zo 20 chun Thawngchimnak pakwa songa motor pakhat le motorcycle parukin SSC kutang palik na chu an ra zung chu lu no in thalang na zong an khwedi ti achim chongta peng NLD zung chu SSC ni nol ngei nak an lak nu in voinga tiang lu no atong change aluan chia thong ni kolakhat February ni thum zonga khan peng uk boy hanzo min le ahoi le ni zungto an rak sho documents le abepi deu mi lenga computer le phone zong an rak lak ti thei ase thongni kulakhat August kulakhat kulanni le kulathum zan zonga khan palik le USDP party nhani an rak sho bal chang tia zo 20 chun achim chap NLD party talin ramkhel party somli chu ramkhel party sinakin SSC ni amhan na ruanga yangung le Mandalay ramthen NLD zung cheu khat chu SSC rakap ni an lu no na tia thei ase Nigeria ram khote pakhat umogidia methal ka nak ruanga minung som nga nak hlom lo annun nak aliam tia thei ase Nigeria ram laifang benu ram kul umogidi khwa a April ninga a khan methal ka nak arak chuaki khuami pathum annun nak aliam chunhua abu in thano nak achuak thani minung somli pasari nak hlom lo annun nak aliam than tia thei ase Nigeria palik na zongne umogidi khwa thongpang he adik mi asikau bazar hun pakhata mi bu in an umliawa misual phuni an ka an ha tia an langtar voini tiang ka dau nak achuak mi hi zairuanga da asiti chu ngal asiri lona in ka dau nak voini achuak mi hi avoini ningin pe tlei nak an ngei khotia nol ngei tu hnani an zum ka dau nak chu zaiban tuk bu man ni an tu mi asikong an thanri lo palik le ni chun chole na konga leirian tuan tu na karlak boinak achu arwanga asilai tia an zum chulhan zonga leirian tuan tu na chu chole na konga boinak an rak ngei bal chang tia thei ase benuram kul chu Nigeria ram chunga chin thak nak rian betak te in atuani edin tampi achu anak mun asina in aluan chia kuma boi bainak arak chu arwanga chin thak min ha zong an zor ngai tia thei ase tu Zaanlei kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong tari lai The Chim Post tha jang akan pe tu nandi lak chunga kanilom kan YouTube channel The Chim Post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin nol na